Moi, Ouedraogo Idrissa, après les tirs faits à moi, des devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, ici mieux Vestine, pour aider. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Ouedraogo Idrissa murakoze cyane ko atagushimiye se ubwo koko birangira gutyo. ikaze kuri wowe nanone ufunguye video ishimishije cyane katuvuge ngo congratulation abantu mwese mudafite ishari muvuge ngo congratulation kuri iyi kapo nziza, kapo y'umwaka, kapo ishimishije. N'abantu mwese mwatunguwe nkanjye muvuge ngo congratulation. Iyi kapo kabisa yantunguye, natunguwe. I hope ko namwe abenshi ariko byagenze. Ariko ahangaho urabona ko rwose umugeni wacu abadepere ndabasuhuje murabona ukuntu umugeni wacu ari mwiza, berewe, udusatsi urekane na kaka natirere yahoragamo, urabona ko aberewe, ameze neza, ka makeup gatuje kameze neza. Urabibona gute? Araberewe kabisa. Muzajye mureka ibikabyo n'ukuri, mujye mureka abantu bikubita aka makeup, abantu base neza, akantu kadakabije, akantu gahesheje Imana icyubahiro, atari bya bindi birenze. Akurana ko umugeni wacu arasa neza pe, turanezerewe. Twiyumvire sasa ukuntu barahiye. Des devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, ici mieux Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Ouedraogo Idrissa umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Murakoze cyane ko atagushimiye se ubwo koko birangira gutyo. Amufata akaboko hanyuma umanuke ababiri bacu barakoze. Tugiye Claire Marie et Fan. Reka tubifurize kuzagira urugo rwiza. Cyakoze uyu mugabo yari yagowe, uzi gukorera ubukwe ahantu bari kuvuga ururimi utumva na gato, utumva kabisa. Urabona ko yari yabuze ukuntu abigenza, ubona areba nyine atazi, ariko rwose Vestine wabihagazemo neza, wabaye umusobanuzi mwiza kabisa, kandi uri umugeni uraberewe. Ubukwe bwacu bwa 2025 budutunguye twese, budutunguye abantu mwese muvuga ngo ibiki. Murabibona yuko urukundo hari abantu benshi bavuga ngo urukundo ngo ntago rugira ngo amaso, ngo ni impumyi, ngo ibiki, bakabihakana. Sorry, ahubwo hari abantu benshi babihakana, ngo urukundo ngo si impumyi, ngo rw'iki gihe ngo rufite amaso, ngo rurabona. So what do you say about this? Ni iki muri kubona? Ngiye ndi kubona kabisa urukundo nyarwo rw'impumyi rukiriho, kuko burya urw'impumyi nirwo ruba ruri urwanyarwo, naho rwa rundi rubanza kureba material love, iyo ngiye ntago ari love iri real. Rero iyi ngiyi urabona ko bimeze neza kabisa. Umuntu utumva ikinyarwanda, umuntu muri kumubona n'umusitari wacu, ibintu bimeze neza. So congratulation.
twizeye ko Imana izakubakira urugo rwiza rukamera neza. Kandi burya mbabwire mu by'ukuri nubwo abantu rimwe na rimwe dutungurwa tugatangara, ariko buriya umugabo mwiza ni umugabo uzaguha amahoro, ntabwo ari umugabo ufite isura nziza cyangwa ufite ibintu byinshi, no. Urabona ko rero Vestina mu ntambuko nziza rwose nk'umwamikazi atambutse neza. Bano mutware we ririya zina, umuntu uzi kurivuga, umuntu washoboye kurivuga ririya zina anyandikira muri comment, ndamwohereza fanta, ndamuha fanta. Ririya zina ryananiye kurifata kabisa, ngo niba ndikumva rigiye kumera nka Wagadugu. Wagadugu niba ari iyo kapitale y'igihugu ciwe simbizi, ariko ndikumvamo ibintu bigiye gusa. Narigerageje kurirepeta byanze. Okay, urabona rero hano ko ari famiye rwose isa nkaho ari famiye ya Vestina mu byishimo byinshi, bakira umukwe. Urabona ko uyu mukwe ari umwana mwiza rwose, yishimiye famiye y'umugore we. Ni umugisha kugira umugabo wishimiye famiye yawe, ni umugisha. It's a blessing. Hari abagabo bamwe banga iwabo umugore wabo, kandi ntabwo wavuga yuko wanga iwabo w'umugore wawe ngo uvuge ko we umukunda, cyangwa se ntiwavuga ko wanga iwabo w'umugabo wawe ngo uvuge yuko umukunda. Ibyo bintu ni ibintu biba rwose bihabanye. Niba uri n'umugabo ukanga iwabo w'umugore cyangwa ukanga iwabo w'umugabo wawe, uzamenye ko ari ibintu bidahura. Kugira ngo umwereke urukundo, ibyo nabyo ni ibintu bigomba kuba biri muri bimwe bimwereka ko umukunze, no kugomba kumukundira umuryango. Urabona rero ko bari mu byishimo rwose, bafata amafoto bimeze neza. Aha, ubundi rero muze duhe umukobwa wacu congratulations, tumubwire ngo uzabyare hungu na kobwa, uzagira umugisha mu rugo rwawe, uzahirwe muri byose. Niko umuryango nawe uri kumubwira, I guess. Urabona ko umuryango wishimye mu by'ukuri, araberewe, agaragiwe n'umuryango wose, baje kumushigikira, bamwambaye, niko bajya bavuga ngo ni ukwambara umuntu. Urabona ko bamwambaye kabisa, bamukora ibintu byiza rwose bishimishije. Hariho n'ababyeyi bamwe nabo usanga umuntu agiye gushaka na wenda n'umuntu w'umunyamahanga, ugasanga babigize induru, babigize ibitangaza. Bamwe banze kuza no mu makwe no mu bukwe, ugasanga nyine ibintu ntabwo bigaragaye neza. Rero umukobwa wacu mwiza turamubwiye ngo congratulations, kandi tukuri inyuma. Aho ngaho rero urabona ko bari basa nkaho bari muri after party, bari bagiye maybe gufata akantu, ikirori kirangiye, harangira ngo ni mu murenge bari bagiye. Urabona rero ko hano bari kwiyakira nyuma y'umurenge, basa neza. Umukobwa wacu ndabona yasubiye mu isura ya ADPR, arasa neza, nabwo aragaragara neza. Ariko ni gute mubona iriya sura ya mbere n'iyi ngiyi, murabona inziza ari iyi? Kuri njye namubwira ngo uzagumana iriya sura yindi, ndabona imeze neza rwose kurusha n'iyi ngiyi. Ariko ADPR ntabwo yakwemerera my dear. Rero wigumanira iyo ngiyo kubera ko wakunze ADPR, ariko iriya yari ikubereye pe. Rero turakubwiye ngo congratulations, Imana izabane nawe mu rugo rwawe. Warusa neza kabisa, warusa neza, n'uwo mugabo wawe ni sawa cyane. Abantu murabibona gute iyi kapo? Mugira icyo muyivugaho y'uyu mwaka, muyifurize ibintu byiza, muyifurize guhirwa, muyifurize ibintu byiza byose bibaho. Sans contrainte de te prendre toi, Isimwe Vestina, pour nemeye nta gahato, wowe Odlaogo Edrissa. Murabona rero muri tumwe twaranze uduce nakunze pe, igihe bavugaga amazina yabo, nyine umwe yavugaga izina rya mugenzi we, byari byabaye bisa nkaho bibavunye bose kuvuga amazina, buri wese kuvuga izina rya mugenzi we, ariko byarangiye babishoboye. Rero ndabashimiye mwese mwakurikiye iyi video, mwakoze mwese. Thank you, ciao, see you next time, bye.